Mbrojtja e sigurimit të klubit Puls theksoi se aktakuza është e pa bazë, pa prova konkrete dhe ndërtuar mbi supozime të paqëndrueshme. Avokatët e disa prej të akuzuarve thanë se një inspektor i autorizuar ndërtimor mund të kontrollojë vetëm kur ka ndryshim destinimi nga hapësira fariste në Banezë dhe Anasjeltas. Обектът и до ден днес стои. Не се урна, нито попушти. Од овде се гледа дека оваа трагедија не била воопшто градежна. Градежниот инспектор не контролира интериерно, односно внатрешно уредување. Не контролира дејност. Не контролира пиротехника, ниту безбедносни мерки од пожар. Ish kryetari i komunës së Koçanit Ratko Dimitrovski, i cili është një nga të akuzuarit për zjarrin në Puls, ka qenë i vetmi që i ka alarmuar organet shtetërore para 13 vitesh se nuk duhet të jepet licencë për punë për objektin. Во тоа барање напишано се за што сум бил должен да го знам. Каква намена е тој опфат од ДУП и дека нема услови за паркинг места. И на крај, изричито барање да не се издава одобрение или лиценца за дискотека или ноќен клуб, бидејќи не е во надлежност на општината, затоа се кажува дали дискотека или ноќен клуб или што ќе биде, како ќе биде таму. Disa nga prindërit sërish ishin në sallën e gjyqit, ndërsa para fillimit të seancës vendosën një pankart me fytyrat e viktimave të tragjedisë Puls. Иако правото на одбрана е неприкосновено во секоја правна држава, еднакво е важно јавниот дискурс да биде чувствителен кон жртвите. Ние семејствата кон заедницата која минува низ долготрајна траума, гласот на родителите, семејствата и сите засегнати мора да биде во центарот на вниманието. Në seancën e sotme kishte edhe një kërkesë nga mbrojtja, të cilën gjyqtari e miratoi dhe me 1 minutë heqje u nderuan të ndjerrët në tragjedinë e Pulsit. Deri tani fjalët hyrëse i kanë dhënë 17 persona, ndërsa më 10 dhjetor gjykimi vazhdon me Shaban Saliun dhe pastaj me 18 personat e tjerë fizik.